Ibyo koko tubahaye ikaze inshuti zacu zakadasohoka. Tugiye kuganira mu makuru abagiye atandukanye. Turi mu masaha yegereza igicamunsi n'ubundi koko, ariko nk'uko mubizi tugenda tubatohoreza amakuru agiye atandukanye. Nibyo ubu ngubu rero tugiye kugenda tubaganiriza tunabagezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino. Tubanje kubaha ikaze ari nako tunabasuhuza mwebwe muherereye ahagiye hatandukanye ku isi yose. Ni ukuvuga ko tubahaye ikaze na karibu muri ano makuru yacu. Abaherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda ndetse na Congo, tubahaye ikaze mu makuru yacu. Muri inshuti zacu kandi mudukurikirana umunsi ku munsi, ari nako muba mubana natwe ibihe bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero twiyemeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye hano kuri uno murongo mugari duhuraho, tukabageza amakuru meza, amakuru utapfa gusanga ahandi hantu. Nibyo koko wageze ni kuri Rwanda 24 News TV. Ahangaha tugiye tugenda tuganirira amakuru abagiye atandukanye, tugenda tureba uko isi yagiye yirirwa muri rusange. Ariko reka n'ubundi nk'uko bisanzwe tunyarukire hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugende tubabwira ibiri kwakorerwa ndetse n'ibigiye bivugwa nk'uko bigenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko natwe tukaza kuri cya kinyamakuru cyacu cy'umurongo mugari gikomeye cyane, kigenda kibagezaho makuru ari kugenda yibandwaho. Niyo mpamvu rero n'ubundi tugiye kunyarukira hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuvugwa ibigiye bitandukanye hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeje kuba akananira baswa cyangwa amayobera. Ni amakuru ari kugenda avugwa agiye atandukanye, ariko reka twibande kuri aya ngaya, aho ingabo za MONUSCO zamenyesheje ko ziri kugenda zitoza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo ni nako binameze, aho izi ngabo za MONUSCO ziri kugenda zigisha ibikomeye abasirikare bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru reka tuze tuyabavire imuzi n'imuzingo. Andi makuru turi buze kugenda tugarukaho n'ubundi nuko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko rudasanzwe i Goma. Menya ibyarwo na byinshi kuri urugendo uyu mugaba mukuru w'ingabo za Kongo yerekeye hariya i Goma. Ni amakuru tugiye kugenda tubaramburira tunayabasesengurira gatanu kuri gatanu. Inshuti zacu zakadahemuka rero, reka tubanze tugusabe gukanda subscribe, comment, share na like, utange igitekerezo cyawe kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru abagiye atandukanye. Wowe wabikoze rero turagushimira cyane, Imana iguhereze umugisha. Nawe utarakanda subscribe, comment, share na like, turagusaba kubikora kugira ngo ujye umenya amakuru yizewe kandi amakuru agenda akugeraho ku gihe. Reka twinikize rero inshuti zacu zakadasohoka, duhere kuri ano makuru avuga uburyo ki ingabo za FARDC ziri gutozwa uburyo bwo kohereza abasirikare bayo ahantu hagoye kugera. Ibi ngibi birimo birakorwa n'umutwe wa MONUSCO, niwo uri gutoza izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ingabo za Antoine Felix Tshisekedi. Ni ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kohereza ingabo zayo ahantu hagoye kugera, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa MONUSCO mu ntara ya Ituri. MONUSCO ivuga ko aya mahugurwa ari kuyaha ingabo za FARDC kandi ko bayahabwa n'itsinda ry'ingabo za MONUSCO zaturutse mu gihugu cya Guatemala na Bangladesh, ndetse kandi ko aya mahugurwa yatangiye ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu 2024. Ni ukuvuga ngo
hashize iminsi ibiri yose aya mahugurwa ari guhabwa izi ngabo za FARDC, azihabwa n'izi nzobere zo mu muryango w'abibumbye. Nk'uko byasobanuwe nuko aya mahugurwa azamara igihe kingana n'iminsi 21. FARDC iri kuyigishwamo tekinike yo kurwana hifashishijwe kajugujugu, ndetse kandi igatozwa no kurwanya igahashya imitwe yitwaje imbunda ikorera mu mashyamba y'inzitane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi igisirikare cya leta ya Kinshasa nacyo ubwacyo cyavuze ko aya mahugurwa ari gukorwa mu rwego rwo kwitegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho na FARDC na MONUSCO bigamije kugarura amahoro arambye muri Ituri amaze imyaka isaga 20 iri mu ntambara z'urudaca z'urunyuranyurane mo. Icyicaro cya mbere cy'amahugurwa kiraba abasirikare, ni ukuvuga ngo iki cyiciro cya mbere cy'aya mahugurwa kiraba gifite abasirikare bagera ku 100 bahabwa imyitozo yo koherezwa mu turere tw'imirwano hakoreshejwe kajugujugu, basimburana bahagarara kuri kajugujugu, hanyuma bakamanuka ku butaka bafite imbunda mu ntoki bakoresheje imigozi. Iyi myitozo ngo izafasha cyane FARDC kohereza ingabo ahantu hose hari hazwi ko hagoye cyane cyane mu bice byo muri teritwari za Jugu na Irumu, aho imitwe yitwaje imbunda ikorera, ariko kandi bikajyana n'imiterere aho igoye cyane nk'imisozi, ibihuru n'amashyamba. Ni ukuvuga ngo rero iyi myitozo karundura iri guhabwa ingabo za FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba, n'ubundi muri ino minsi zisa nkaho zigazuye umutwe w'intare za Sarambwe, ibintu ku rugamba bitameze neza cyane, aho izi ngabo za FARDC ziri kugenda zisunika zinambura uduce umutwe wa M23 wari warafashe. Ni ibintu bikomeye cyane ku murongo w'imbere ku rugamba, bitari koroha ku mpande zombi, aho mu minsi ishize nk'uko mubizi amakuru twagendaga tubagezaho nuko intare za Sarambwe zari zarariye Karungu, zari zarafashe n'ibice byinshi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ngubu ari ikinyuranyo rero, aho ingabo za FARDC ziri kubica bigacika, zikaba zariyemeje no kugenda zigenzura uduce twinshi twari twarafashwe n'intare za Sarambwe. Twababwiye ko turi bubagezeho n'ubundi amakuru agiye yibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko rudasanzwe i Goma. Tubabwira ko tugiye kugenda tubasobanurira aya makuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko rudasanzwe i Goma. Ni kuwa gatatu tariki ya 12 z'ukwa 3 2024 nibwo umuyobozi mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christiano Chiwewe Sonjesa yageze i Goma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu ruzinduko rugamije gushigikira hamwe icyakorwa kugira ngo M23 itsindwe irandurwe burundu ive ku butaka bwa Goma. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ihuriro rya FARDC Semi RDRC Bwana Liyetona Mbuyi Karonji Regan, yavuze ko General Christiano Chiwewe Sonjesa
uruzinduko arimo i Goma rugamije gusura ibikorwa by'ingabo za SADC no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ihuriro ry'ingabo za SADC na FARDC hamwe n'imitwe irimo FDLR Wazalendo bakomeze ibitero byo guhashya umutwe wa M23 ugize igihe warajengereze leta ya Kinshasa. Yanavuze ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe i Goma n'umusirikare uyoboye ingabo za SADC Major General Mwambisi Diakopu. Uyu muvugizi w'ihuriro rya FARDC Semi RDRC yasobanuye ko General Cristiano Chiwewe Songesa muri uru rugendo yahaye umurongo ingabo za SADC n'iza FARDC zigenderaho ugamije kurwanya M23 bakayirimburana n'imizi n'imiganda ikava ku butaka bwa Kongo. Aya makuru anavuga kandi ko muri uru rugendo rwakozwe mo ibiganiro bihuza imitwe nyeshyamba ifashisha igisirikare cya leta ya Kinshasa mu ngamba gihanganyemo na M23. Uru rugendo rukozwe mu gihe ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDLR Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro na SADC baheruka gukubitwa inshuro bakubiswe n'ingabo ziyowe na General Sultan Makenga ni mu mirwano iheruka kubera mu nkengero za santere ya Kanyabanyonga no mu bice byunamiye umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu busanzwe ingabo za SADC zaje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rugamije gushigikira leta y'iki gihugu guhashya umutwe wa M23, nubwo biri kuvugwa ko M23 ikomeje kurusha imbaraga iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu gihe uwo mutwe wakomeje kwigarurira ibice byinshi byo muri iriya ntara ya Kivu ya ruguru mu buryo butigeze bubaho n'ikindi gihe, ndetse uyu mutwe umaze no kugira uduce tundi ifata two muri Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru n'ubundi rero akomeje kugarukwaho avuga ko mu bihe bigiye bitandukanye intare za Sarambwe zagiye zirusha cyane ingabo za FARDC n'ihuriro ryazo, ariko muri no minsi nk'uko tugenda tubigarukaho nuko ingabo za MONUSCO zimaze kugenda zerekana itandukaniro ndetse n'ingabo za FARDC muri iyi ntambara ikomeye cyane imaze iminsi iri kurwanirwamo n'impande zombi. Nshuti zacu z'akadasohoka rero ni mutwemerere aya makuru twari tubateguriye muri no masaha agenda yegereza ku gicamunsi cy'uyu munsi, tugire tuti reka tuba tuyasubikiye ahangaha tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka, tugusaba wowe utarakanda subscribe kugira ngo ubikore, nawe wamaze kubikora turagushimira cyane, tuvuga tuti Imana ikugirire neza. Ni amakuru abagiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho akantu ku kandi tunayabasesengurira, ariko inshuti zacu z'akadasohoka rero reka tube duhiniye ahangaha. Isango n'isaha turakomeza tugenda tubagezaho uko isi igiye
iba ihagaze. Murabizi ko tugenda tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, tukabagezaho amakuru yo mu bihugu bigiye bitandukanye, tukabagezaho amakuru yo muri Kongo, i Burundi, Kenya ndetse na Tanzania. Aba ari amakuru aryoshye cyane, umuntu wese aba yumva yakomeza agatega amatwi kugira ngo agende agezweho n'ibiganiro bindi bigiye biba bigezweho. Twemerere wowe wari mubana natwe muri kano kanya, tube tugusezeyeho ariko tutagiye guhera, ahubwo tugiye kujya mu nganzo ndetse no muri studio kugira ngo tuze kubazanira andi makuru meza kandi aba agezweho niyo tuba tugiye kubategurira. Amakuru yacu rero nakagaruka, cacaho mukomeze kubana n'Imana ikomeze kubarinda mu byo mubasha gukora byose. Ntago rero twananirwa kubabwira ko tugiye kugenda tunyarukira mu bindi bigiye bitandukanye kugira ngo tugende tubategurira amakuru mazima utapfa gusanga ahandi hariho hose usibye kuri uno murongo wanyu wagutse wa Rwanda 24 News TV. Nimukomeze munyarukireho rero, mugende mwirebera ibyiza tugenda tubagezaho, ari nako tunabibatangariza. Inshuti zacu rero, reka tubabwire yuko tuzajya tugenda dukomeza kubana namwe mu biganiro biba bigiye biri buze gukurikiraho, ari nako tubararikira gukora icyo musabwa gukora kugira ngo mujye mubana natwe iminsi yose, amasaha yose, iminsi igize icyumweru ndetse n'iminsi igize ukwezi, amasaha yose nta kantu na kamwe kabaciyeho. Icyo tugusaba wowe ni ugutera intambwe ikomeye cyane, ugakanda subscribe, comment, share na like. Waba ufite igitekerezo uduha ukagenda hariya muri comment, n'ubundi ukandika mu ijambo peace, duhita tumenya ko n'ubundi amahoro ariyo aganje. Akaba ari nazo ntego zacu zo kubagezaho ano makuru kugira ngo tujye tugenda twungurana ibitekerezo umunsi ku wundi. Cacaho rero dukomeze kubana mu biganiro biri buze gukurikiraho.